Father. Joe, you're making me emotional. So I just want to thank all of you ladies. Just encouraging. It really means a lot. Hey guys! Changamka, tulisema ni kuchangamka. Babe usinianze. By the way, I have to congratulate you. You have really done well. Tangu ni complain on Friday, on Thursday, Friday. Amekuwa mzuri Thursday, Friday, Saturday, Sunday. I have to prove you wrong. Joe, usipendi ukinichomea babe. Umechangamka manze. I have to. This is me. This is so shida ilikuwa gani? Kulala tu kidogo tu ina kupea stress. I hope hautarudi. But then nikikuona ukilala tena tunaenda hosi. But you know what I realized, babe? You can't do without me. That's just what it means. Yani nikilala tu hivi kidogo tu. Okay. Unatetemeka maisha yako inaisha. Oh my God. We are one. So but I'd say I'm good, babe. I'm good. I'm not sick. I'm good. Sawa. Yes, so guys, it's a brand new day. Nakwambia since tutoke Dubai, life yetu ijakuwa the same. Yeah, tumekuwa tukiwe. The hangover of Dubai. Yeah, but I love it. I love that now we are back. Yeah, we are back. And we have a lot of events we need to go. We have a lot of bookings. We have a lot of things we need to do. Actually, the moment we land to hivi Nairobi, events after events. Yeah. So guys, like we told you, if you have an event, come say I think July is almost full. God, thank you. My God. Birthdays, weddings, oh my God. So if you want to book us, here's the number. Unaweza to book. To go back. We are back in Nairobi. And also because of that we had missed our simnajuanga tukiendanga mahali lazima turudi. Tunakonga tu tumemiss Dominion family. I know the vibe. Yeah. So we had really missed them and we just want to go and meet them again. Yes, this is that time where we meet. But I love that we decided to intentionally be meeting. Just hang out, pray. It's because these guys are really asking for a song. Oh yeah. From Dominion family. So if you are asking kama umechoka na hiyo maisha yenye tunaendelea nayo as Dominion family and you want a new song, just comment there, new song from Dominion family. And also if you want a song from us, tell us. Tell us by the way. Is it time ama tuendelee tungoje kidogo ama tungoje amefanya Mungu ifike 10 million? But do you know it's almost 10 million? I know. Our first ever song. Thank you, Jesus. We need to put up a concert. Anyway, we'll talk about that later. Yeah. So right now, acha tuende to meet our family. Yeah, we're going to meet our family. Guys, we don't have friends. We have friends. We don't have friends. We have family. So guys, we're so excited, and also there's something that is gonna happen when we go. Yeah, acha niseme tu hivyo. Kuna kakitu. Ni kama kasi. Ninanihusu? Well, utaona, utajua. Hai, niambie sahi. Niambie. So as Dominion ladies, we've been up to something. So acha niseme tu hivyo. So wacha tuende and then we're going to find out when we get there. Yeah, we want this month to start with the bang, okay? Na lazima mweke heshima kwa Dominion ladies, by the way. Okay. Wacha tuone nini mimi sidhani ni kitu ya kutushtua. Tunaweza ikanitishia. Naonanga ni kama nyindo kusema nyindo. Without the men you guys are nothing, man. Okay. Yeah, we are the sisi. Okay, acha niseme mambo mbaya hapa nipigwe mawe. Tangu ni buy iPhone 16, tangu siju fanye ni Dubai. But the guys, hebu niambieni between Dominion men and Dominion ladies, ni kina nani wamefanya the most? Tujue mimi nimekubaia, nilikuhamisha hapa. As you should. Yeah, see you're the man like. Okay, nyinyi tuambieni tu, ni kina nani wamefanya the most? Is it the Dominion family men or the Dominion family women? Angalieni mimi, Kabi, PK, Kemo, Richie na Thuku. Alafu kwa mademu angalia wote. Nani amekill? Who was killed? But anyway guys, kwa luku, kwa kuthink, kwa ma ideas, kwa ma surprises, kwa nini, tuambieni nani anakuanga amekill. Team
Dominion men. Mbona ukisema kwa look ni Team Dominion men ama Team Dominion ladies? You know what? Sisi washindi aongeangi sana. You see like losers always talk a lot. No, if you don't have, unajua nikwambie, by the way msaidanganywa, silence does not mean you have wisdom. Inaweza kuwa silence unajua saa zingine silence inamaanishanga uelewi kile kinaongelelewa. No, do you know what, babe? Sifiwe. Do you know losers wanakuanga like, unajua sisi winners were like, you know what, you just vote. How sasa ndo losers? Losers naona kitu ya kusema, unaulizwa can you explain in a jiffy global warming? Anasema you know wise people don't talk. Nataka kusikia maoni yako sasa. That's different. Sabasi, let's do this. Let's vote fair and square. Wenye watakuwa wamewin wakubali tu na wasilete mambo mingi. Team Dominion men. Yeah, but acha twende. Let's just go fast. Unajua na avoid kuongea mingi by the way. Let's go. Na need gari ya kimanzi. Ni mambo ya Uber. Ni mambo ya Uber kutungoje. Uber inatungojanga tufanye intro, imagine. Sema nilifika hapa saa ngapi? Where were you? Naongeza 200. So guys, we are 5 minutes away. We are almost there, and like I told you, as Dominion ladies tumepanga, so the men don't know a thing, so I'm so excited. Let's go find out what it's all about. So let's go. Guys, we are here. We are here. Kile na laptop ujue. Hey, but baby, you're overworking. You can relax. You need to relax. Niache, si ndio? Hey, funga laptop. Sawa. Chani funge laptop. I feel like I really have a lot to do. Oh yeah. Wewe unajua. But just relax, ndio? Sawa. Tumekuja ku have fun. But nikaa tumesindo wa kwanza. I can only see the Camorres peke yao. Siku hizi tumekuwa timekeepers. Naona tu the Camorres peke yao. Tunashutiana. Ai, ni gani? Allah. The new Salamu in town. Dubaians. Hello. Hi. Don't you talk in dirhams? We're talking in dirhams. Yes. How are you guys? Poa manzi. Of course. You're adding even Nyashi. Yes. Welcome guys. Hizi ni gari ati Nyashi. Napenda bedhe yo Salamu ina bamba. But the last time nili notice huku kwenyu kuna bamba. Sisi kuna bamba, siku kuna vibe. Manze, huku ndo tutakuwa tuna meet guys. So msiuliza mbona tumemeet tena huku as Dominion. Yeah, this is our new clip. Tuko tu cozy manze. Hebu tuingieni tuwaonyeshe. Let's go. Hi, nani picha na Richard. Manze, inakoaje? Watu wadogo. Gotea. Watu wadogo. Mkazi lakini. Kopoa manze. Sisi manze. Nilikuwa namwambia last time tulinotice huku kuna kafiti. Walai. Kuna vibe fulani ya kumeet na watu. Si ndio? Hapa ni It's so homely. Naona tumemeet tena huku leo. Si ndio? As Dominion. Hii ndio place. Kuna bamba. Sana. Karibuni sana. You guys are doing homework. You're actually the first guys to get here. I know. Congratulations. You've changed. Walai. Tunapanga hivyo. No, but them to be changed honestly. Tunapanga hivyo. You can't give. Lakini tunaona look imechange. Like you've improved everything. Yeah. Sikiza hata natembea na floss. Paka pale kwa subscribers imegrow. Everything has Manze. changed. Three something. We are road to 400,000. Maze. Hiyo ni Jesus maze. God maze. So sasa bado mtoi gari maze. Gari ni kukataa tukubaliana. Gari but hiyo si ati ni nini kuna pesa tunashikanisha tuonekane. Hiyo si kushikanisha do please. Hapo ni kukataa. Hapo umeconclude hivyo. Pesa iko. Hiyo ni kusema hatuchukui. Oh my god. Lazima tuwashtue. But sasa maze mnatuweka sana. Lazima tuwashtue. This is that year. Lazima tuwafunge macho msema. Wewe unataka kununua nini? Range Rover ama mnataka? Where's the jump angle ya god?
Because you guys maze honestly like I know I've seen it. Kuna gari nilikuwa nataka. Sasa tusha outgrow your gari. Last year tulikuwa na gari ilikuwa tuchukue tusha outgrow. Ngoja mmechukua DL lakini. Kwa nini ati Tutapanga manze tulieni. Tupangwe. Anyway, good to see you guys. Karibuni. Mnakaa fiti man. Asante sana. Nataka niwasaidie homework. Mazee hapa tuko 1+1 is nimepata Zena hajamaliza homework. Sasa nikasema. Bibi sister siku hizi anafanya homework. Amesikia mnakuja akasema halali. But I'm not going to sleep until I see Auntie Nina. You love Auntie Nina or Uncle Mesh? Auntie Nina, right? No, it's true. But ni ukweli Uncle Mesh will buy something for you. You love Uncle Mesh or Auntie Nina? In the name of God. Hebu ni mahali. You love me, sio? Not Uncle. You love him but kidogo. But you love also Uncle Mesh, right? Sindio? High five for Uncle Mesh. Miss because you don't. Miss? Okay, sawa. Guys, kuna nukia. So mnasema hatuwezi kula mpaka wakam. Hii ni chapo guys. Hii ni chapo. Hii ni mapochopocho. Hii ni Hey, my God. Samaki. Babe, kuna hadi samaki. Dada yenu ni huku wa gani? Wacha hata. Guys, oneni hiyo nyumba. Wacha hata hivi. Mesh. Mimi mwenyewe sijui rada ni gani. You are confused. Kwani mnataka kutuanaunsia kitu? Wacha nikushuku. Mko na ball nini? Maybe, I don't know. Cause mambo ni ziende huko juu. Wallahi? Oh, hakuna kupanda juu. Something is wrong. Ayai. Ameshikilia, mimi nimeambiwa. Sasa tadhani hai. But tukitoka tau, nitaona miangaza. Miangaza bora tena miangaza gani? What do you mean miangaza? Kwa gari ama probably hata umeleak. I don't know. Mimi sielewi kunenaje. Mmepikaje samaki na kuku? Kwani ni sherehe? Aya, ngawa kina nani wamekama. Watu wa Mungu. Moja ni anaye. Hapo itabidi tumejipanga. How you guys doing? Karibuni mazi. Do you know this time they were the first to get here? Yeah. As always, kama kawaida. Imagine this guy was the first. Kama kawaida. No, they bro, mimi nakushow. And they walked. Yeah. What? Yeah, I mean they flew. Yeah. Nimechanganya kiasi hapo. Hapo kwa Karibuni sana. So we have brought this for the Maletea. Yay. Hello. Hi. You are too much. Yani, you're always in a wig, you're always late. This is not right. Such is life. It's not right. Such is life. Look at us. Oh, hello. Hi. Hello. My hubby. How are you? Good. Tunapenda wawa. Na maziwa tu. Unapenda maziwa? How did you know that by the way? This one is for you. Check it. Guys, that's the light. Opinion. Every place has a camera on me. You know what I'm saying? Juzi tuliran Q&A. Yeah. Watu wanauliza kwani Dominion mliachana? Like that was the native question. Yeah, for real. Why? I don't know. Tumekuwa everywhere all over. Exactly. We are unbreakable. Talking about They are unbreakable. Tumekuwa more personal. Yes, na mambo ya ndani sana. Maybe record. But we don't record. Tumeanza kuwa very Tumerudi we are back. Kuzama sasa. Tunazama mambo ya ndani. Domina hatuwezi achana. Mimi sijui niweza pelekea wapi ujinga wangu. Hakuna mtu anaweza nielewa. Hi guys. Tunaomba tukae chini. How wapendwa Zeka Morris High Focus.
Kuna vizuri sana. Naona tuna meet. Sasa hata ndo naona tena tuna meet. By the way, for that time in 1 year. I Puri, you look so gorgeous. Oh, thank you. Aki, I feel so challenged. But every time to meet lazima my wife. You can say that again. You can say that again. Ama babe unaonaje? Ama babe unaonaje? Wewe unaonaje? Kwanza na lazima huyu. No, unaonaje? Iko tu sawa. Endelea tukiinuliwa. Alright, karibuni guys. Thank you guys. Kiingia mimi naona mataa. Nakwambia niona mataa pale. Mataa. Hivi hapi kazima. Mataa za nini? Balcony. Kwani tuko na Hebu nifikirie ndege imeanguka huko juu. Kama waliwasha by mistake. Kazi amefanya hapo. So mimi niko like okay leo so Domino anakam. Acha nianze kupika au shughuli. Rudi. Naona kikanta na una mata. Mungu bye. Babe. Akaambia usipande huko juu niko like. I told you. Mbona wamewasha taa basi? Mbona wanatupia? Mimi nimeona gazebo. Kuna kwa na gazebo huko. Gazebo inakuanga. Kimani mama vya anakaa kwa stress. No serious. Unajua tumbaya kama huku ni kwako na unaona Na ujui form. Hata kwanza ujui ni nani. Beta mimi moneo content kashanga. Ai kwani mmeanza nini? It's overhosting. unajua nimeenda pale kuangalia food. Unajua nimeenda kuangalia food. But Nimeona samaki. niko like ile chakula imepikwa hapa. Samaki. Amepika kuku na samaki. Hiyo unaonanga wapi? Kwa maharusi. Maze. Because it's just us. Situkule tu kuku. Kwani kuna Bati tuko kwa pika na rage. Like ako like hiyo so Dominion lazima. Ai. Yeah. ati chapati. Tuko kwa pika na rage. Unajua chapati lazima uifanye mambo. Hey, let me tell you for real. Ana wabali sana. Akitulia. For real. Oh yeah. So it is either anatuvalue sana ama kuna kitu. Si anaambia na tubali. Kujituma sana. Nore tujituma. Ya baadhi ya kujituma. Na kwetu mtakula tu nyama choma na ugali. Yeah. Na next time bado tukule. Hiyo. Ukisikia kiniambia story ya so Dominion sana kiwa host lazima wajue pika na rage. Yeah, by the way. Tunajua. By the way, lakini hizo pot. Babe wewe. Buchu. Hizo pot ndo tutabadilisha kiasi. Kama neno tumefanyishwa leo si sawa. My god. Kazi gani tena? Kazi yao. Ndio nashindwa. Si bado ilikuwa nini? Tuanza Hiyo mia pot. Sinia kuletwa hapa. Nini? Mbio na Everything ilikuwa kwa kina Wewe. Ilikuwa kwa kina PK. What happened? PK Ama PK is akaamua. Sasa sisi mkitupanga mapema mnakula nyama choma na ugali. Mkituambush. Wow. Ugali pekee. Kutaenda. ugali na chai. Kuna juice fulani hapo. Hata kuwapanga mlitupanga. Ai. Hapana. Bali tuliwa host poa by the way. You guys. Unajua walikula hadi mtura. Wapi mnakulanga fruits? Okay, huko mnakula. Mtura unajua inamaanisha kuna kitu imechinjwa. Kuna kitu imechinjwa. Mtura huwezi pata ovyo ovyo, let's pata zile zinanuka mchele. But host fiti sana. But kwa housewarming mlituangusha juu tulikuwa tumetayarisha mbuzi mkafika sijui wote. Nini wote mkatumess. Hamkutufanyia poa. Mbuzi full ya 27k. Yeah. 27. Imagine ndo to enjoy. Mbuzi moja safi ilikuwa ina madoa ya white. This guy. Kitu. For real. No. Mkakuja what time? No blemish. Unajua sikizi kuna mbuzi zimedungwa. Yeah, ziko sawa. Zinadunga inafura hivi but nikazungura. Betu, tumesikia sorika hizo by the unanunua kuku. Hata mchele. Ukichemsha ina shrink. Bana hiyo ni kweli. Yeah. Ni kienyeji. Basi sasa kienyeji ya Nairobi. Ndio sikizi kila kitu ni kienyeji but haitesti hivyo. Unakumbuka ile kuku ya kitambo ilikuwa hata yepi hata nyanya. Unakumbuka? Kuna time nilikula nikakula broiler for so long. Time nilienda kukula kuku ya kienyeji.
Ukapata feel ni kama yani sijai kula kuku azin kwani nilisahau hii taste. Mimi nakwambia nilitoa mfupa ya tai. Tai. Hiyo mfupa yake. Tai ya kuku. Anasema tai the correct. So wewe umezoea thai. Anyway guys, just relax. Inacheni kwa stressed. All is well eh? Ni sisi mna host hivyo? Let me tell you. Mimi mnatupenda. I don't know what's going on. Isiwe kuna tunataka. Kwani nini unaona? Kanta nini nyingine? Kanta nikaona kanta kumewashwa samaki na kuku. Food imepikwa hapa mimi sijaiona food. Ati samaki na kuku. Yeah. Kwani samaki na mpaka nduthi naona mpaka hapo nje. Nduthi hapo. Aya, ama unataka kugiftiwa nduthi? Nimezoea tukikaa tunakongelesha na mama milala pale ana phone. I don't know if it's about us. Say be there chapatika. Yako busy. Say busy. Mimi nenda kupandania. na Kuria. Kupanda unasikia. Oh. So mimi kasema. Chapens panda pale. Simwharibie. Lakini mimi chama naweza panda maybe. I do not know. Jaribu. Maybe try. Haina haja. You guys should. Haina haja. But mimi Hiyo inaleta shida. Hajakataza si hajakataza. Ndio tayari Dominion family watu wanadhani tumekosana. Sasa tusikosane ya ukweli. Silete hiyo tuache tu. Acha tutulie tu. Bwana mna suspiciously. kadogo tu. Mna suspiciously. Kai, hapo ni watu access. Lakini sio baya mimi nikiweka dread nitakuwa na kipara. Bebu unakuwa na kipara. Forehead. Niwasho. Usionyeshe sasa. Acha ni launch. 3 2 1 But I love you the same. Mesh mimi naweza tuambia. Mesh anahitaji wig. Boom sauce. Ati bushe boom sauce. 1 Yola kidogo. 3 2 1 Hello. Taniwa jamii. Kuna kitu inaitwa forehead. Watching is straw. Let's watch straw. Let's watch straw. This wash. Ni poa, ndio? Nasikia lazima kuwe na tissue mob. Ni noma sana. Ali watch straw peke yake. Kitu tu watch pamoja. Unapata kwa salon na me. Ali watch kwa simu. Mimi nadhani wewe unaniziba. Tuliwatch pamoja ili tubondisha. Okay, kusema ukweli nilianza nikalala katikati, but I need to watch that movie. Ali watch intro yo Netflix. Akia report babe umesikia hiyo report. So Ativesha anasema ati Guys, ilitolewa? No, iko Netflix. Niweza nikalala katikati. Yo sino bond. What a bond. Alilala hapa. Nikamka ikiisha nikalia hapo mwisho. Ni very emotional. Kwanza hiyo part alikuwa anachimba kaburi. Mimi hata Titanic nikiona tena nitalia. Movie inafanya. No, me I cry. Movie. Utalia. Nikichokuna ma director kaa sita hapo nyuma wanasema cut. Siwezi. No, lakini imeandikwa poa. Na imechorwa. Script writer Tyler Payne. Ni Gloria Jesus. Ni Gloria. Ati so now. So mtatuwekea hiyo nini straw? Tuwekeni straw. Lakini sasa juu tushaoa kuna maboys hapa so wacha tusiwatch vitu kama hizo. Hata kama kemo akilia after. Shida yangu inakuwa tu hiyo the fact that najua kuna ma director. Okay. Can you're talking that no weki straw. Weka ingine hii sababu ya maboys. Mnaogopa tu tuone machozi yenu. My emotion na maboys. Bale si kali sana. Weka action. Niweke. Mtu analia ile kulia. Nikali tu yani watu wanaonyesha tu mashida lakini sati. Podcast hizo. Hapa venye niliamka nikapata umelia. Acha nionyeshe.
Tuwachini basi we guys. So in the meantime, what do we do? We watch. No. Sindoishi masoda hapa msizo. What do we do with our stomach? Babe, si hapa amekula. All right guys, let's watch. The straw. Oni yako amedishi. Guys, tumeambiwa tuwezi kula mpaka Oh my lord. So, are you ready? Are you ready? Are you ready? 3, 2, ngoja kwanza hawa naongea watatuwestia. Watatuharibia video. Are you ready? 3, 2, go. So guys, tumeambiwa tuwezi kula kabla wase wengine wakam. So ngoja pure. Guys, what a life. What a life, man. It's a life. So tusikule mpaka wakam. Juu sisi tumekam mapema and that's a mistake apparently, right? Yeah. So that's the punishment we get for coming early. Self you kisema pia we shoot to say exactly the same thing. Everyone is shooting. Yeah, everyone is shooting. So guys, I don't understand what's happening. Unasikiza mwingine unasema. Unasema tu exactly the same thing. So guys, I'm so bored. I'm hungry. I don't know what's 3, 2, tunasema to agree. Regina. Hatukuli hadi wengine. 3, 2, 1, action. So guys, hatukuli mpaka wengine wakam. Ni wakam ama wakuje? Yeah man, so wakuje wanze. Nataka niweke nywele kaa hiyo kabisa. Shida ni hii. Content creation ukai. Ya nywele. Babo, no. Guys, ningetaka ningeweka. Shida ni Hello. Nasemaje? Nataka sana kuweka hiyo hairstyle. Lakini shida ni Lakini sasa Nina akiweza weka hii hairstyle. Atakuwa anafanyia hairline yake huko. Naweza kuona vile unaweza kabila nywele kabisa. Mimi unajua mimi ni mixture ya Moria na Msudanese. Mixture ya Moria, Msudanese na Mburundi. Nisanyoa as a punishment. So kichwa yangu inakaa hivi. So hapa juu kuna kakitu. Hapa juu kuna kakitu. Atushanyolewa. So kuna mode fulani tulikuwa tumekatiana. Alikuwa miang nini? Alikuwa Demo machali. Demo of course. Machali wanaanga mambo. Akasema ninyoe ndo anisamehe. Ala. Nikanyoa. So nikakaa kitu kai. Atijana wewe. Gay. Ay. Alafu nilikuwa na soprano. Wacheni hizo. Surprise! Unasema we are here. Of importance that we are here. No problem. Karibuni. Unajua mmechelewa na zima hiyo kitu. Mmechelewa kidogo tu. Wewe. Sasa ni ngapi? Too many cameras, man. Hey. Karibuni sana. Yake kichini sound sasa. Unanizalia hivyo? Sasa susa. You young man from Dubai. Kiasi tu. Hata nikuone hapa basi. Pala. How are you? Mr. Camores. Wow. Good to see you, man. Mr. Fred. Sasa. Jerry. Unye. Bila shaka. Wow, kuna
Sasa kila mtu hapo. We are our one celebrity. Sasa tumejua mko na mahali yake. Sasa yangu ni hapa juu. Yangu ni drone. Yangu ni drone. Help us. Oh God, help us to be real friends. Gani wewe? Enjoy. Lenga. Your bed. Lenga. Enjoy your bed. Gift iko. Gift iko. Kwa YouTube. Auja. Guy, uko na umekuja na gani kutoka Dubai? Niko sawa. Ladies and gentlemen, the What Jesus family are here. Finally we can eat. Ladies and gentlemen, naomba tuungane sote kwa pamoja tumkaribishe. Tuwakaribishe. Ona sasa. What is that? So ladies and gentlemen, boys and girls, mabibi na mabwana, tunataka tuwakaribishe wanaoingia wataweza kuingia So guys, right about now. Right about now, introducing the one and only. Where's you go? Watu mtu amechelewa wewe mshaingia. Mwenye wamechelewa ndo tunataka tuingize na. Lakini mbona nilikukall huko ni call back. Mimi nimeisha. Kuisha wewe. Kuisha mimi. Kuisha kabisa. Telea wote. Kuvambaria manji. Vambari punda milia. Oh my God, what will I do for the next 1 year? I have something I want you to do. Okay. Hiyo ndio sasa nitakusamea. Biashara. We start a clean slate. Oh wow. Yeni company. What is a clean slate? Lakini mbona huku ni tukuja. So niliona nikasema hii ni sipo call back. I'm done. Naona uja call back. Oh my God, what happens? We can't forgive you. You have to pay by blood and sweat. Ama nikubomoa hizi zikiisha. Ile time zitaisha ndakubomoa one by one na you will pay. Kaka kuna watu kukosa kuchukua simu zao ni ya Rich na ya Milka. Ya Rich kwanza ulimbaia dress. Tulimalizana kabisa. I'm very careful there. Kweli. Ama uchukue hii saa tumalizane. Sitaki maneno. Bana mimi najua nakuja coming. Tusispin. I have something that I want. Aya ndo wao. Camera. Guys. Ladies and gentlemen. Introducing oh my brother! Imagine you guys like hatujakula bila nini. Manzi. Yeah. Unanishut na iPhone 12. Bana na watu wako mchana. Leo watu wanakaa watu
Wewe tuko njaa yani. Sauti sija kusikia miaka 6. Alimeshe. Don't call your father. Ulikuja Nairobi ukapotelea Nairobi. It's killing me to see you with someone else. What to do? Now I'm in the corner watching you. Huyu hata baba yake ampigi. Akalage mandu sai kujichanganya na watu. Hapana man. Ati kutokaanza kuongea dirhams. Anaongea dirhams. The guy is dirhami. Akida kemu mweketu pale CCTV alafu mtupe footage. Kamera. Wale kama kuangalia nani? The host with the most. Watu wanasema dera bila nini si dera. Lipo. So many No, Mari tunaenda. Kama mtaweka kwa mtandao muniondoe. Unicrop out. Yeah, edit out them. Naye anafanyia dera si dera. So kwa background ya kila. Sasa tushindane. Dera bila You know you people sexualizing everything. You know you're the new one mna sexualize. Not sexualize. I did not sexualize. Alright guys, so let's go up. We see what is there. I'm the only one who has worn the right color. Nude na nude alafu sana black. Oh, uko na nguo? Tulifaa kufanya nude on nude. Niko na trench nude, top nude. Rudi. Sasa tulikuwa tukuje katushava ama? Simu nimevaa nini ya hazi. Oh, okay. Mimi singevaa juu ninge suspect niko tu dress. Oh. Kunyo nude is elegant. It's supposed to be casual. Not elegant. It's not elegant. Oh, okay. Me. So guys, we are about to see the decor. Kai, nakwambia, I'm really so excited we get to do this. Happy Father's Day in advance, man. Oh, happy Father's Day, my love. Yep. But Mesh has a very fatherly heart. He's a father. He's a father already. Father's Day, Mesh. You have to say in advance, happy Father's Day. Yeah, you are a father. You're a daddy. Oh yeah, you are a daddy indeed. Mtoi atakuja apate a daddy. It's not the baby that will make you one. Oh, that's so one. You're good to go. Unataka nilie sasa. Oh, Leah. Hello, Mesh. You're such an amazing dad. Okay. I'm next. All right, guys. So let me see the decor. I'm so excited. Okay, so. This is so beautiful. Oh, dear God. Vision to reality. Oh my God. I have come to you with a heart of worship. Babe, happy Father's Day. Daddy in the making. I'm so happy. Gosh, I can't wait for them to see. Oh my God. Okay, this is beautiful. Guys, oh my God, this is so beautiful, and I can't even believe I'm personally doing this for my husband. Happy Father's Day, my love. I know you're gonna be the best dad in the world to our babies, and so the journey starts now. I will start celebrating you from today. I'm so excited we get to do this with the Dominion ladies. So
I can't wait for them to come and just see how this whole place looks like. It looks so beautiful. Guys, look at that elegance. Oh my god. It's gonna be a very amazing night. So let's do this. Girls, you've done amazing. Rich Kujai side. Oh, girls, we have done amazing. Proud of us. Girls, we have done it. I'm so excited. So wasi waende kwa channels zote za Dominion Family. Waone surprises. Ndio mjue how jinsi ya kutunza mabwana. Mwende tuwafune. Unapenda vile nataka nani. Tuambie wafunge macho na wanyamaze, kila mtu avalishe bwana yake t-shirt. That's a good one. I agree. So tunawatoa nguo. Mbele each other. Si lazima tunaweza tukaa. Unaweza chukua wako umbalishe. Na suggest tutende kila mtu kwa room. Okay. Yo ya kutokea. Yeah, itaka awkward. Mimi imagine kwa hapo na mtoto. Oh Jehova. Ndiyo, story ya kukama out wakione itakuwa interesting. Yes. They've worn the same and then the best thing watafuta that's all we have. Exactly. Yes. And then tutokoleze na. They'll think that it's a joke we are trying to. Yeah. After the joke nile. So tufanyaje? So what the final decision is kila mtu achukue mtu wake ampeleke kwa room na ni t-shirt pekee. Msifanye more than that. Sawa. For changing only. Don't engage in other extracurricular. Don't. Extracurricular. All right. Guys. Let's go. Can you pause the movie? I need strong now. How dare you guys watch without us? Let me go to my husband. What's going on? So, everyone will pick theirs, just like so. Pick what? Come, my husband. Just come. Please don't ask any question. Yes. Just shut up. Just follow. Are we safe? You're safe. And ladies, agreed. Don't give like 3 Disney. Okay. Just one. Sawa, agreed. So you're also getting position. So don't ask a question. Just one position. Okay, ladies. One style. Position. Come. Come. When in the choo? Aya kwa choo. Aya walk this way. Hold up. Simama hapo kwa. Me light this up. We're about to have a good time. Umekuwa ukinitoroka kwa muda sana. Umekuwa ukinitoroka tuweke bedhe mic kama. Iko sawa. Umekuwa ukinitoroka kwa muda. Aya come. Close your eyes. Close the eyes. Sawa. All right. Are you ready? Let's close the door. Oh my god. Nini inaendelea? So, are you ready? Yes, I'm ready, mommy. I have something for you. Oh, what is it? Let me give you and then you'll know. Okay. But it's something very special. Okay. Just to celebrate you. Oh, to tell you that you're very special and I love you so much. Baby. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. And you mean so much to me and I always value you. And if there's a day that I ever made you feel like you're not valued, yeah, please forgive me. I have forgiven you for everything that you have done and what you will do. Wow, thank you, babe. So I want to give you something, a special gift. All the ladies are doing it. Tulia, this is something we planned. So I have a very special gift for you. Okay. Are you ready for it? Yes, mommy. All right, Aya shikilia. Aya. Hey. Don't open fast. Aya, now open. In 3, 2, 1, open.
Hai? Hai, raka ni gani? Unafaa kuiva? Yes. So, you need to put that right now. Chlorine, astatine, hydrogen, erbrim. Yani that's the only thing umeona. The noble elements. 985 168. Surely. Ni vibe? Yeah, you put it on. Oh. Ala, na hii size yangu kwe. Ni size yako. Si you're a large. Ai, mimi kama mimi si large. Si you're a large ama? Butuone. Oh yeah, that's my size. But then umeona venye imeandikwa? Imeandikwa the noble element. Au tuna kitu kingine? Gosh. Father. Nini guy? Si mbona unashtuka hivyo? Si you're a father ama? Wana boy. Oh yeah. Guy, babe, utafanya akinilie. Si you're a father, si I want to celebrate you. Wana boy. What do you mean I'm a father? Si you're a father ama? Sikuwa nimeona. Huko ndo nimeona by the noble element. Umeona the noble element, the noble element. What do you mean I'm a father? Kai babe. Just relax, nitakwambia more. Really? I love you. Aki umenishtua, kiacha kai. Utafanya nilie sasa. What's happening? Niambie. You'll find out. I'll find out. Utanishow? Yes. So I'm a father? Yes. Okay, so you're pregnant? Babe. Utafanya nilie. What does this mean? Yes? Okay. Alright, so babe. Acha tuende. You're making me emotional, sawa. Okay. So let's continue. Onifunge? Sawa, nime close. Tumefunga. Alright. So, let's go. So we go. Yes. Umefunga macho wala no? Nimefunga saa hii. Umefunga saa hii? Babe. Nitakupeleka. Oh, so we're going. Okay, let's go. Wait, yeah, stair. Stair. Yes, stair. Stair. Oh, there's another one. Stair. There's another convict. Stair. Another big one, stair. Just for a minute. Nobody open your eyes. Let's go. Stair. Another stair. Oh, another stair. No opening. Another stair. Lakini Rich ndio nimeshika. Amazing. Wow, please give my husband. I'm holding his hand while praying. Those steps from down there. I have said a word of Zakaya bado zakatabayada. Bado stair. Usifungue macho mesh. Watu wafanye kwanza. Where is the other? Macho mesh. Baba kama convicts mesha. Unasikia tu lakini unanificha huko. No holding her. No holding touching. Ona vile Kemo amesimama. Kemo stand properly. Simameni alert. Ama tuimbe. Kemo smile. Simameni alert. Okay. Like this. Hey. Women can have wanawake. But wait. So wait, guys, kidogo. So, Mike, tafadhali mweke katikati tukieleza nation. Msikie si wote. Msitupopie champagne iko na gadgets kwa. Please. By the way, msifanye vitu za kushtua.
Na kama tumewakosea already our hearts are pumping up. Yeah, so you better be careful. All right, wait. What have we done to what is being called? Giving a speech. No, just tell us what you want to tell. Yeah. What have we done to you? So what is being called? So we want to in a count of 3. Wait. Yes. Okay, wait. Yes, let them open. So we open our eyes. Yes. Wait, not now. Okay. On the count of 3, 2, 1. Okay. All right. Should we lean on the wall? Yeah, just lean on the wall. Just relax. Then relax, guys. Ladies, look at my lips. Okay. Okay, so we want to in a count of 3. You open your eyes. In front of you, there is something very beautiful. You know she's like my mom. Simama hivi kidogo. Hapa watu shambulizi kwa nasikia hapa mbele yangu nasikia sauti ya Dina. Haya, 1, 2, 3. In a count of 3, 2, 1. Open your eyes. Mother's The Dominion Men Choir. Yeah, I'm saying, you wait for us here. Oh, yes. Okay. Then the girls will go in different rooms. In And two then we come different back. We come back. Yes. Yeah. Wow. So Should we follow you? I was just asking whether that which we are thinking at some point it will come. What is that? What is that? Yeah, you guys Imeandikwa Fatha. Yeah. Wow, this is beautiful. Ukatukumbusha mambo za nini? Ni ammonia. Ai ni ammonia. inamaanisha nini? Chemistry. Periodic table. Yes. Surely. Fluorine. So after you fatter, you produce the noble element. Guys, are you saying we are fatters? Are we fatters or fatters? What's really going on? Are we going to eat at some point? Be honest. What really is going on or what is going on really?
Are we gonna eat? Just be honest, guys. That English is bad. We will eat at some point. You support mesh English, where we can see. So one of the things that we realize na hii group is mmoja akisupportiwa au mwingine pia ana feel anahitaji support. So, watch out when the chapter is time for us. Let's go to the second chapter, guys. Watch out to who's the We've been waiting for that. You ready? Okay, wait. Hang on. So one thing I've realized with ladies, atakukosea ukasirike, but atakukasirikia juu umekasirika. Sasa yote imetokea wapi? What is it? Babe. Yes. Kufuata hivyo nyuma. Yes. Na mnasumbua sasa. Tunawasumbua. Iko sawa, iko sawa. Neta lazima tunawasumbua sasa. Iko sawa. Atipata. Tushikane mkono. Na msidhubutu kuanguka. Mchunge msianguke. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning. Even in the cold, I have decided to follow Jesus. I have faced this way. Face this way. This way. Yes. Which way? Remember we have closed our eyes. I'm gonna face which side? This way. This way. This other way. Which way? Hey, ladies to connect. Which way? I've closed my eyes. Utasimama hivyo kweli? Mnajua we have closed our eyes. Baby, nionyeshe ni wapi? All right. Are you ready? The count of 3, 2, 1. Open this eye. Happy Father's Day! Happy Father's Day! This is beautiful. Kwani mko serious? Happy Father's Day! Wow, Aki babe, surely. Love you. This is beautiful, Aki. I know, right? Oh. Nishaanza kucelebrate as early as Unajua now. ulikuwa umenishtua. Kwa nini? Silikuwa nadhani unataka kuniambia. Oh yeah. Aki, oh yeah. Kai, umenishtua Aki. Very soon, Very one soon. day. Happy Father's Day to all your amazing dads. As Dominion ladies, we came together and we want to celebrate you all. We love you and appreciate you, and this night is for you. Hey! I know what that means. Hey! You know. Let's start and more. Hey! Oh my God. As ladies, we've agreed. We'll go the extra mile. Oh! We've had a meeting. Yes. We've had a meeting about it. Yes. Yeah. So, this is your night. Enjoy yourselves. Let's have fun as we celebrate fatherhood. Let's do this. Fatherhood! Yeah, you can wear jackets and then time your photo ndio mtatoa. What you're saying? You can wear, father sit down, your wives are going to serve you. Hey! Nina hapo amepanga hivyo like. Okay.
That's sad. Hii mapenzi yote. Hii mapenzi yote I hope hakuna mahali tutalipia. I hope isi deni tutalipia mabadaye. Just be honest. Well. Be honest. It's a Dominion party. I hope isi deni. No, it's a father's party. Okay. Wow, okay, so she's putting food for me. I'm gonna do more of the talking. So there's rice, there's chicken, there's ugali, there's fish. What will you have? Kuna managu. Guy, sasa huyu. Hakuna managu. Tutamfanyaje? Yeah, there's vegetables. Greens. Kuna greens. Yes. Spinach. Jifunike hiyo. So kuna option ya ugali, fish, chicken, ama rice and all that. Kama nataka chapo mbili. Ni fish itaisha, Benami ataka fish. Unataka fish? Tuende Chagua haraka. Tuende basi, wacha kujifanya unanijali. Sawa. Wacha kujifanya unanijali. Ndio ameenda. Hope itawafikia. Itawasaidia. Only for the ladies. Yes, sir. All right. Do we have to speak English? Manze. Big talk, big energy, big food, big more fire, big usingizi. Unaingia ndo nakucheki hatu nikani tu yote tu intentionally. Basi tulieka hata hii meza ingeleta tu majiko unajua ni hapa kule kwenye 3 2 wakatuambia wasipa wamejitolea. Sasa itabidi mimi unajua kitu nimenotice like if we show we need to be cared for, we will actually be cared for eventually, because I feel like fathers sengine we never show like we need to be cared for. So we hide our tears. We hide. Ana nimerealize kitu moja, ingekuwa ni madem tumefanya hivyo wangelia. Mbona mjalia baby? Yeah, we hide our tears. Hiyo kwanza msikaa dhuku sijafurahia reaction yake. Amesema shida ni gani? Amesema amazing. Ingekuwa ni Manchester imefungwa. Kuna likshow defense manze yao iko weak. Lakini hapa my lady anajua Miami Ju Express. Let's maximize. Bebe kwa roho kwa aje. Roho kwa mzuri. Usigeuke utakuwa chumvi. Utakuwa pillar of salt. Aniharibia video. Yo, sasa entrance sasa kwa mlango. Hey, all in all, you can arrange, you've done good. All in all. Tuko pale. Ametuambia nini niliota? Leo ulikushow, ulimshow. Naweza juu nini nilikushow. Sasa mimi nilikuwa nakushow. Tunapendana. I'm married. Tumependana. Make sure. Sawa kabisa. Nika nimeanza kuchomeka hapa. Nimeanza kuwa wamedai. So first of all, I think we want to give our ladies their flowers. Yes. Yeah. Because this is special. Special because you don't get to be celebrated often as men, but you have taken it upon yourself to celebrate. All right, so to my special girl. Yes, sir. Thank you very much, because before we came here today, you made me a father. That title. Today? No, before we came here. No, I'm saying, for me to get the title of father, it was Ruha becoming a mother. They died. And a wife. So their children in that I became a father.
And that honor, I don't take it for granted. It's not easy being a mother, carrying babies for 9 months. 9 months. So I really appreciate you, baby, because I know you honor me before people and in private. And I thank God because you don't just do it because of anything, but that's because something that is in your heart. Yes, sir. So thank you very much. You're honorable. And I also live to honor you. Thank you, Your Honor. As a husband. Thank you, baby. You're welcome. Amen. Wow. We love you. We love you. One thing we love about you, ni hata tu joke aje nyinyi mnaendelea tu. I really feel appreciated and the fact that you were actually the one who made me a father. Yeah. That's amazing. That's beautiful. And I really, really do appreciate you. Even though, like, I'm not every single day telling you, like, I appreciate you. But I truly do appreciate you. When a kid. Dry as So at some point utalia. Sometimes kuna vitu happen ya boys man. Yeah. Na una realize it's like as a man uko solo. Sijui kama get. Men get it. Yeah. Because men see it. Kuna meningitis na men get it. Sometimes men can't get it. Yenye yuko say na affect the normal men get it. But tonight I feel like all the men are gonna get it. Yeah. Tumepromisiwa. Yeah. So like in the heat of the moment we are jiko ndio nimerealize sengine tunaweza kosa kuappreciatiwa ka machali. By the moment tumeappreciatiwa tuna appreciating. Furthermore, because unaona yote ina go back to the women. Hallelujah. Amen. Hallelujah kanisa. Hey, my love, first of all I want to apologize for saying nothing on my previous yeah, for real. It's kind of insulting. I'm really sorry. Let me say it. Let me say it in a proper way. So, first of all, thank you for choosing me amongst all the billions of men. Billionaires. Amongst billionaires. Billions and billionaires. You chose me. Junajua future yako ilikuwa bright ukiwa mdogo. But ukasema no, niko serious. Ukasema ukanichagua, alinichagua time haikuwa inaonekana kanyota, si ndio? And now here we are. And I thank you so much for accepting to get married to me. And I know by doing that you have given your life to Jesus. You have, in short, it's like you're saying, I want the same way I accepted you to marry me, I also accept you to make me a mother. And hiyo time utakuwa a mother inamaanisha definitely mimi nitakuwa a father. And I can't imagine yani mtu yeyote vile atakuwa nakaa. I hope our kid will take your eyes, your nose, your face, your brain, your everything. And by doing this, yani by doing this imenifanya nijione like a father very soon. Kama nitakuwa aki by the way. In Jesus name. Very soon yani nitakuwa na mtoi wangu like okay, mtoi wetu. In Jesus name. So thank you in advance for making me a father. Thank you in advance for sacrificing your womb, your fallopian tube, for sacrificing your youth. Then you utatoka from a young lady to now a mother, and I know you're gonna make a very beautiful mother. In Jesus' name, I love you so much. And to our future baby, najua ako tu somewhere there. Anajipanga tu, anatafuta tu the right time tu atoke, tumpende, umbebe for 9 months, uvumilie, alafu mzae,
tumlee pamoja, me and you. So I'm so excited for that. And I know a time like this next year, kwa hii kikao tutakuwa tunaongelea story different. Amen. In Jesus name. Thank you. And by the way, on a serious note, I'd like you guys to pray for us. Juu tumekuwa tukiombea historia ya Mtoi, and when we did our song amefanya Mungu, tulisema hatutaiombea tena. Tutasasa kushukuru Mungu for the baby. Tunajua ana come very soon. So I'd like us to just pray. Hata kama ni for 2 seconds. You guys pray for us. Mahali tu popote yako, kama ni kwa magoti yangu ama ashaingia ama whatever. Yani kila kitu iende tu sawa. Foundation yake iko tu poa. In Jesus name, because we've seen how you guys treat your children, handle your children, and mimi natamani tu nifuate, nijue kumbap, nijue hizo vitu zote, yani na agrow tu. Mimi sijaisikia any of your kids sijui aliiba, sijui wapi, sijui amfanya nini. And I just pray that will be our portion also. Amen. And a time like this next year tutakuwa tunaringa tukisema manze tumeacha our kids ama tuwabebe. Amen. In Jesus name. So be with humility, nataka tu tunyenyekee, tuombewe, and I know very soon shall be next. Amen. Before we even pray, I just want to thank all of you ladies. Just encouraging. It really means a lot. I remember kwa group, I was very discouraged. I remember now saying the truth, I was very hesitant about this. I remember nikisema, I don't know if I am okay with, being part of this and celebrating Mesh, yet he's not a father. Like, kuna kitu tu kaliningia nikafeel, do I really want to do this? I think that's just the devil was trying to just discourage me. But I'm so happy that you guys were there and encourage me. No, you're gonna do this. Like, it really means a lot, and thank you so much for just walking with me. I feel like I have sisters kabisa, and may God bless you so much. And I know that, when that time comes that God will bless me, I am safe. Like, na feeling niko safe. Like, I'm okay. Like, I won't be, stressed about, sijui niko na maswali, I don't have someone to go and ask, or I don't have sisters who will come through for me. So thank you so much, and I just pray for more blessings for you guys. Honestly, I feel I'm just so blessed to have you. For me, I've gone through a certain journey where I've never felt like I have someone who's close to me, apart from my husband, honestly. Okay, it's a long story, so I've never really felt like I have someone I can confide in, a sister, or like someone who's close. But in you guys, I have found that, like, you're so genuine, you're so pure, you're so true, beautiful souls, which I'm so blessed to have, and I will never take you guys for granted. Thank you so much for not pushing me aside, Junge choose. Like them say, in your fathers, honestly, because in your fathers, you're ukweli, but you choose to put me in this, and I'm just so happy and feeling very blessed. Thank you so much, and I love you guys. Love you right to admit. All right, so guys, let's in that spirit, let's pray for our loved ones, and I want just for a minute, each one of us will have a moment just to tell God something. The Bible says that whatever two or three agree here on earth is agreed in heaven. So we are just here in agreement as people who are in one accord, in one spirit. Let's just say a word, and then we conclude together concerning our brother and our sister. And God is going to hear us. We thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for your love. Thank you, Jesus, for your grace. Thank you, Jesus, for your love. Our dear eternal Father, in the mighty name of Jesus Christ, we thank you, O God, because of these loved ones, my Father, that you left heaven, O God, and you came down to earth, O God, and you died for them, my Father. And on that cross, you said, it is finished, my Father. Everything that we required, my Father, every debt that was required, my Master, every victory that we needed, it was accomplished on the cross, my Father. And from there, my Father, your people
were free to receive every promise, my Father. And from there you declared every promise in Christ, O God, is here and amen, my Father, in the mighty name of Jesus Christ. We thank you, my Father, because we are not here, O God, our Father, to complain. We are not here, my Father, to raise any issue, O God, but to say thank you for what you have done, my Father. We receive what you have provided for them, my Father, the fruit of their womb, O God, with thanksgiving, in the mighty name of Jesus Christ. Your word says in the book of Proverbs that, my Father, the expectation of the righteous will not be cut off, in the name of Jesus Christ. Everything they are expecting, my Father, it is there, my Father, in the Spirit. And today, my God and our Master, we pray for its manifestation, O God, even as we thank you, O God. The Bible says that faith is the substance of things hoped for, my Father, the assurance of things not seen, my Father. Right now we stand in thanksgiving with gratitude, my Father, because to us it is already done, my Master, in the mighty name of Jesus Christ. And we praise you and exalt your holy name, because, Lord, our God, you have done it for them, my Father, in the name of Jesus Christ. The Bible says that those the prophets of the old, my Father, they saw things from afar and they gave thanks, my Father, and welcomed them, my God. And even now we welcome their child, my God, in the name of Jesus Christ. My Father, they are special, oh God. The period of waiting was not denial, my Father, because what they are going to produce is going to be a special one, in the name of Jesus Christ, our God. Everyone who waited for a child in the word of God, my Father, was a special child. We remember the story of Sarah and Isaac, my Father. We know the story of Samuel and Hannah, oh God, our Master. We know the story of John the Baptist, oh Lord, and Elizabeth, my Father. Those were children of a promise, but they are waited for, my God, because they were special children. We declare their child is special, and my Father, we receive it with thanksgiving. In Jesus' mighty name we pray. Amen.